dutangiye filime yacu bimeze bite ya narakubwiye ngo sinsobanura nkabo mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza goal the dream begins bimeze bite nuko dutangiye filime bakwereka hari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora katurore nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS tukabona abana bari kugenda Santiago wa mwana ukina football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro umwana akunda football abafite na baro umwana ahita banguka vubone papa na mama bapakiye n'abandi baturanye n'agahinja utegereje iki vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa Fuadi nuko sabanyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaze barakwereka baje hakurino ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwakunda abantu muri Mexico ubundi usanga bari gucika batoroka iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma wa muri nimuharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika baro yisige wacana ngo tugende dore leta yaje umwana arumva yasubiriye kureba baro ye umwana apfa kuza yiruka nuko umwana avayo nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sampapi tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10 Los Angeles uko bishaka nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri kumazi iri kurya ubuzima relax urabe Santiago caraho hasis wakigoryoye kiraho kurya ifiye gwino dupakira ikamyo kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa nakazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza bikimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ko kazi sha amafaranga yo baba yafite make subabona no injira hano umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire nakazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko kwaturimo tw'amaboko umwana ahita azakurino filime wa mwana yarakuze Santiago wari uri hehe niwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine mwana itenjira ikibuga sinshaka mukomereka shaka shin pads nizo mwita counter shock shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki birabashyira ku murundi nubundi ni shin umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracyari muto azakurino bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filime kubita passe z'amaso umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filime
urebe do izamu cundura zinyeganyeza ahita nakurayo poro tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere urabona ko ifite ikibazo umwana aza hano ubuzima amenye butameze neza ni ibintu biba bigaragara Hey. Oui. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Company yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi company kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoze akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. N'injoro akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide quiz. Why can I be away? Aba aide cuisinier. Ntukuzi aba aide maso. So what? Kuki mutangira umuseriveri ntabwo uri umushinwa? You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri? You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntabwo waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari bo baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede cuisinier. No umuyede ntuzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapiye sa kintu katururi umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto urumva nta nubwo waba ufite konti uri umusampapiye bigoranye Hold your possession! umva mwana wanjye ariko ko mbona position yawe utari kubinoza neza ni papa umwana wacu afite imyaka 7 Young Val. oya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 ntakine neza gira siko bamese batangiye umva papa wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi anagabaro mu bakuru. Thanks. Murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Do, mwana afite utuntu akora mu kibuga. Do. Afite utuntu akora mu kibuga. Kubita pase. Coach arareba. Ni umutoza. Mwana wa pase. Do. Iraba yitaga Lynch. Yes. Urebe. Coach arareba uriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Do! Urebe. Ariko ntabwo ari kureba imbere. Ndetse na balance ye mu kibuga ntabwo imeze neza. Nta nubwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije. Niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere. Hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye. Umvisha umutoza we. Abandi bari kubona mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya yakoze bibaye. Byita gutsinda. Ari byo nyine usanga hari umuntu musoro ukina neza. Professional. Ese ujya ukina by'umwuga? Pro teams go for college. Nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza. That's one at college. Birangira ntabonye buruse njyana muri college. Saturday. There's someone ufite match ryari ku gatandatu. on the way over here. Hari umuntu twahuriye mu ndege urina. He's a sports agent. Ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye. Listen, no offense, but I need to get at work. Reka nigendere pe. Myself. Nanjye nahoze ndi umukinnyi. Yeah? Where? Wakinaga England. Mu Bwongereza. As a scout too. Nanjye nageze mu scout w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye. What's your name, son? Witwa nde? Santiago Muñez. Banyita Santiago Muñez. Njye nitwa Grey Foy. Apurate! Vaya tugenda mu kinga imodoka itagusiga. Santiago. Kwa gatandatu tuzahure. Gusa yarambwiye ngo hari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo. Bu super manager.
ubu yari hano ari kumwe na papa we bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi. Las estrellas de cine tienen agente. Wabonye umu agent, abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira mu filime bakina. We baragukoresha. Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. Wa musaza umuhungu wazi gukina. Es verdad. We ntabwo byumva mwana wanjye. Dos clases de personas en esta. Hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si. Umve papa we. Mansiones. Hari abakire baba mu mazu manini. Nosotros. Hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe. Cállate, le lavamos. Tugomba kugenda tukoza mu modoka y'abakire tugakupa ibyatsi byabo. Iyi si yabaho amoko abiri. Papa, nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo. Ko mwana mubwiye. Lavando carros. I don't know, man. Uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi. And everything will change. Papa, nibanzanira umu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka. Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Genza uburyo ibintu byameramo neza. Compramos una troca. Tuzagura imodoka yacu. Un negocio. Dukore business yacu. Son pendejadas. Ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda. Data mindi byeri n'inkweri. Mindi byeri. Papa, buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana bashaka gukora kurusha abandi, famiza ku mwanya wa mbere. Famiye ngo ibizinga umwana wagafashe n'uwabaye umudokiteri, umuntu wabaye umwavoka, iki n'iki. Abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu mastudio dusakuza. Uyu mwana rero famiye iri kumucine. I'll tell you about it, as you know. Sasa wa mu agent ahuwa mugabo ahuye ajana. Called Jermaine Defoe. I'd rather not talk about that, Glenn. Glenn. Playing on Saturday after Hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu. it's downtown. Right, well, you tell me. Uzaza urebe match. I'll be there 110. Okay, ubwo ari wo bimbwiye nzaza rwose pe. Oh, I don't know. Uretse uyu ni baba agent yakubonyemo imana itaguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye. They said, did they, mate? Said, Ahita ajya kwitaba telefone n'umukire. Bara usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100. Nawe abafitemo amafaranga menshi cyane. Bega n'abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita. Sasa uyu mugabo ubonye umwana ufite impano, hari igihe ubona umuntu ufite impano ukumva ari ikintu wamufasha. We yabwiye umugabo wo mu agenting baba scouting impano. Gusa uyu mwana arwaye asima. Uyu mukinnyi wacu arwaye asima. Urebe filime. Yeah. We got the game playing. Urebe. Santiago Munyezi yajana bona wa mugabo. Ewana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match. Ya match bayahuje ariko imirenge. Umurenge wa Gatsata niwo muhimo. Do. Narakinira umurenge kuri abitangira. Yeah. Urebe. Do. Do. Umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza kibura ngo ari ibikurya umwana ari gukora umwana kureba ase ibitenda ndi gukora muri kubibona niza telefone hamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi. Glenn, yo musa dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi narwo nibagiwe. I'm in a business meeting. Ariko ndi mu nama ya business. Ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari. Iburayi barabibeshya. Glenn. Okay, umufate video za kunyorereza kasete ye. Gasani. Umuntu ari kuza kareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze nago yaje. Dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha. Tumaryeri kubita gitego. Nyirakuru aba yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengera mu kibuga mugira vote batsinda n'ibindi. Ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa. Ukabona umuntu akenanye impano. Iyo mu ndebye ntago mungirira impu. Nkenanye impano. Nagiye mugura bonima. Yo. Baje kureba nyirakuru. Nyirakuru baje kumureba. Urabona ari nawe yanditseho udutunga. Thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Ngize gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Uyu mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Span arranged for the agent. Oya uyu ni wari kumuza n'undi mu agent. Ladies. Ntabwo yigeze abasha kugera hano. You know, it's too busy. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utaha azaza. Oh no, I'm afraid he. Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza no ari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza, birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba.
wahari papa menya bya bintu ajya ambwira ari ukuri ibi bintu bya football naho bizangeza ati uko ugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa muri iryo joro telefone ya Sony urebe. Hello. This is Glenn Foy. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout be bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe uza kunyirukana. Brought the new regime. I don't. Uzana abandi ba scout bashya. How you don't? Eh. So, calling me at 9:30. Kuchuma magaye saa 9 n'igice. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Oh, just local league, kick about. I'm on a plane home tomorrow. Promise. He turns up on your door. Just give him a run out. Yes. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Twakundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize sawa umwana naza nzamuha match mwakine turebe tumweseye ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match nago wajya n'umuntu kumwesera muri match ni mu myitozo n'abandi katururi umugabo naragomba gusubira mu Bwongereza champion y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti Santiago umwana uvuye gusenga abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane Where to find you? Coach ni umbwe hano gusanga uyu ninde El señor inglés que me vio. Umugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka. Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. Uyu mwana wikomeza kumubeshya. Who the hell do you think you are? Mudukeka kuri nde waza kubeshya abana bacu guza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanje shyira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi kwisi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. Ntabwo ibintu wapfa kugeraho. You're supposed to fly halfway across the world on something you say. Nese umwana ukazatega indege ze. You'll give him a trial. Umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Can't you make it a superficial? Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Ati nkubaza ikibazo kimwe. Wizera ko umwana wanjye kuko yava mu mukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Ati birashoboka yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza wicya musabye namubwiye ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza ibisigaye muri Newcastle bikaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera Newcastle tuzakwemerera Newcastle mwana muri iryo joro yarabyutse nako yaratashye abavuye mu kaza ko tuze twinshi umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi araza akatubika mu rukweto niyo banke ye wabonye ahagije Enough what? ahagije iki You keep your money nta there. muntu utazi ko amafaranga muri iyi minsi uri gukora uyabika mu rukweto Are you going? ko kure gushaka itiki kujyana Grandma thinks I should. What does Dad think? nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizeye naho se papa we ntago ndamubaza Yeah. mu Bwongereza ni kure bingana iki $400 too far. haraburaho amafaranga amadolari 400 niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza kugera mu Bwongereza ntabwo bisobanuye ngo azaba agiye gukina nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje papa ariko wacyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho mwetesha undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakaba yari gukora ibintu atiyumvamo abikora ubona bitamurimo twara ahandi umutima uburi agegera gutya kaza agatamashoti hakurya mushireho amafaranga babashise urabizi kuba Kigali nago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe uri ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo bimeze bite katorori
ageze hano asanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu, nimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye. Turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakinira ikipe ikomeye nka Newcastle. Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nsheri. Pagué 4.500 por la truca. Naguze imodoka y'ibihumbi 45 by'idolari, ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga y'ibihumbi 12 by'idolari ndabitwara. ¿Robaste? Ariko nzaguhamo imigabane. Entas, mamá. You know what? Wibye amafaranga ye mama we bivemo. 2 more weeks and I have enough. Hari hasigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza. Dream. Gukurikira zira ndoto z'ubuguryi. Big time ball player in here. Urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe? Fail. How you gonna come back with no... Ese nugira test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo iki? And you think I should just, what, give it up for what you do? Ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora. In Mexico. Muri Mexico. Construction. Narubakaga. Ninjoro. In a brothel. Kumanywa nkaza gusukura inzu basambaniramo. Nos to America. Byamfashe kubona amafaranga bazana muri Amerika. She walk out. Mama wawe yaradutaye. Kuva yadusiga nasigaye mbarera mwese mbitaho. This house. And now we have our own business. None tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu. That's how you... Ibyo bita ubuzima. Umugabo. Papa ubwo ni ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo. Bwo gukora gutyo. Ntago ari ubwanjye. Umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye. Aba afite ubuzima bwe. Rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo ngakwiye gukora. Ibyo ni ibya kera. Gusa umwana rwarasima. Yaramaze kubona amafaranga yabura $2 400. Uyibonera itike imujyana. Iyo, ni hano twari turi muri hangana. Gasubiyemo inyuma gato. Ibyo ubwo ni ubuzima bwawe. Not mine. Subwanjye. Subwanjye. Yeah. Mwana. Yirwarira na asima twabibonye. Aza kwipompa. Katuri. Biramurenze. Amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze. Yatangiye kureba tuvuye aratugaruka yakurino. Dore mu Bwongereza mu byamamare. Gavin abanyamakuru ni benshi. Ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo baye bagore namwe bagabo. Good day for the club. Uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi. Well, with our setup here at St James's Park. Mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park. With this. Neshejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin. Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri ekipe enye ziyoboye. Tujye murero. Look. Umva. Club has had some problems lately, yeah? Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah? Ariko ubu naje banguzi. Ni umukinnyi w'icyamamare baguze. In it. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba bubaye. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey, boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Yeah. Umukinnyi aragurishijwe. Dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare. Do aracyari gukupa. Indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yabwiye ati ibyo bintu by'amafutuboro bumubwira. Umusore ariko ni bogari nukakennye. Bamucaho bakaroba ariko. Acyana utangiye no kujya ureba abakobwa. Surangiye ubwo. Do. Mwana yagarutse ku kiyede. Agaruka ku ndege. Akomeza ubuzima nyine hari igihe umubyeyi bayifuza kubaho nka wubanza. Do. Padre. Papa wari he? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Yagiye kuzana agapiyese k'imodoka. No necesito oír esto. Ano makuru ngiye kubwira ntayumve. Ukicura kureyo. Urabona? Boleto de tren para San... Iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego. San Diego ni muri Mexico. Boleto muri amafaranga. para... Iyi ni itike kujyana muri Mexico. Ciudad de México. Muri Mexico. Yego. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza. Nta byangombwa ufite. Bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege. Birasaba subire ku ivuko. Dentro de una semana. Usigaranye icyumweru kimwe no gukatishije itike y'indege ukajya mu Bwongereza. Amafaranga yakuye. Toda mi vida. Ubuzima bwanjye bwose narakoze. Rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege. ¿Qué empeñaste? Niyo kuwagurishije iki mbwira. Nyirakuru. ¿Qué haces? Ni ibintu byanjye bya kera nagurishije. Byari bishaje.
do I get a room to myself? bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba. Weno hano ni murumuna we. Umusore nyirakuru yamukatishirije indigiteye. Homework. Wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagende nduzajya gufasha homework. Take a shower before you leave. Ako mbere kugenda woga. Bad. Umusura nuka pe avuye ku ndege. Avuye kugikwa. Before your father gets... Harya bavuga igikwa cyangwa bavuga igika. Naza kubaza engineer igikwa. I promise God I'd do everything to help. Ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe. Muba abantu babagabo mu abantu bazima. Nzakora uko nshoboye. This chance. Ano mahirwe urayakwiriye Santiago. Genda uyagerageze. Buri mukecuru azi ibintu byinshi. Muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe. Mukecuru aba yarabonye. Ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona. Rero igeragereze rata. Bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze. Ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Bamwemereye umukino umwe. Akagerageza. Akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa. Ageze ku kibuga i Kanombe ho mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Ni business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Rero je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawo muri migration. This young man wants your team, Mr. Henderson. Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Wana ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo turebe ko dutwara shampiyona ngwino sha baguterere mafuba buri abantu bafana ikipe imwe. Buri uzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumuri ati we bagusinyire fu bugenda uruwacu. Allo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wanda mubwira ati nuza nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwira ati nuza nzaguza n'umutoza. When you Castro niko ndi buyite gatari byo. How do I get to Newcastle? Nikutero ndi bugera muri Newcastle. Newcastle. Atururi. Mwana ageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntago abarayo mu mujyi Londres indani rega menshi. Tufata gari ya moshi ahita yerekera. Sangarayo mu byaro ya henahe. Iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi. Katururi. Urebe filime mwana gari ya moshi doro yamusize. Ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite. Sibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo. Bimeze biti wewe no mugabo wakunze impano ye. From LA. Let me know you were coming. Kuki wagarutse Los Angeles utambwiye kuje? Okay, then I'm here. We kingenze nuko ndi hano kingenze nuko ndi. Caught me a bit off guard. That's urantunguye nyine. Well, you better stay with me to get settled. Okay. Bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha. Sibyo? Umugabo yakunze impano y'umwana. Bino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Usura ni kirimi cyaho bavuga nta nubwo cyumva neza hari amaterimi bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Njyewe naho ndi mugenzi w'abanyamerika. Do. Thank you. Murakoze. You live here alone? Aba wenyine. Hey. Well, my daughter you met. Bana nawe mwana wanjye w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira. She died a couple years ago. Cancer. Ishize imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanjye. She sent you this. Yampaye ino mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anigiye gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Rero njye ntabwo ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose n'ubwa mbere menye ryabye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Rebe
umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho amastudio muri kwikaraga hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo. Mukomeze muhatane, nanjye ndacyakomeje nubwo byanze, ariko pasiteri yamanuriye kubyibura ngo byenda gukunda. Ngiye ngendera ku cyizere pasiteri yamaye, icyanjye cyarashize. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate. Umusore byuka mu gitondo agakora igihaha, arazinduka mu gitondo agakora siporo, bya bikiri byacu byinaha kibyuka kiri hangofa, jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana. Abandi bana urababona babyuka bakora siporo, abandi bana mwana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima, arabiza ukuntu ubukene buryana, ntago yazana imiteto. Abonye amahirwe, buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze hano ikintu ukeka ko ushoboye gishobora kuguhindurira ubuzima. Icyo kintu ugomba kuba uri seriye, ntago waryama. Yabyutse akora igihaha, ateje atanagera mu myitozo, agakubitana na ba bahashyi bameze nka ba Kimenyi, ba Faustin Usengimana, bafite n'ubugome, bafite igihaha, baretse itabi basigaye bafite igihaha, ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere. Football. Narinzi gukora mu bintu bya football. Well back, like some of these. Nabisoje kera, nza kwikorera amamodoka. Fix them, restore. Ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa niyo zigeze nta muntu buri ku kibuga. Yourself something to eat. Banza ugiye kurya saa yine bari kuza kugera ku kibuga bituzanye n'abandi. Ufite amafaranga? Wapi? I'm okay. Akomeze neza. Agashaka uruhanya. It's okay. Oya, nta kibazo. Take it. Yafate. Yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa. Akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Umusore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana. Arabanza ayikore utuntu tw'utumanye. We wadoye baro yacu. Do. Korutuntu. Do. Yamara urarenze. Umusore menya akora muri circus. Mwakire. N'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha bavuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa none yarakaye yica umukino. Ari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Ora reba iki? Nabahuriga. You're talking about Bari kuvuga kuri soccer? No. Oya. football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soccer na football. Angeles? Jenurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, serious lad. Kokos? Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding, so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si binibiki? Wanna know? Wepfa kubirya utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London, you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyangwa se mu Bwongereza ibimeze nka hari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow Rangers, hari za ngo za Liverpool kugenda mubwira zo zifite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe. Yageze hano abona stade. Stade arayibona. Leta St James Park. Sibyora. Eric Dornhelm. Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm. Intimidating. Make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba ni umutozo w'ikipe nagukange. Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Banyita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. Uyu ni umusore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Twabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night Naguhamagaye mu gicuku ryamye. to give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buri icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapuka ku myambaro kuve muri Hopline Sport. It's an expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And does it say? Isanga aho uziye mu kibuga muri Tiza. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo op. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore. There are 6 journalists inside waiting to... Abanyamakuru 10
abatandatu bagutegereje iminota irenga 15 injira ni umukinnyi w'umusitari wamwita Harris Gavin bano mbega babayeho indoto zuriya mwana hari abantu ngo babayeho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. Harya nakinaga muri Los Angeles ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team I play up front. Ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. Ariko ngiye nkunda gukina mu hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. Uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi bagerageza umwana. Bahise bakata inyuma ya stade umwana bamuzane aho bitoreza stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi umwana ageze mu Bwongereza bamuhaye amahirwe amwe ngakorane tize n'ikipe barebe wagwana arabanza gutama akagodiyo keza cyane. Ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport ibikoresho bya siporo gusa uyu mwana arwaye sima ahita yishe pompe. How you feeling, son? Urumva umeze ute mwana muto? Okay, good. Braithwaite. Bahita Mark Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. Uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not sir. I'm coach. Jewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? Boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba. Cyase agiye gukora tize. Gwino. I'll be fine. Biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo nakantu k'ubwoba. Nagatayito. Do binjira ikibuga. Umwana arahagiye. Aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome. Mu bikoko. Field on the right. Okay. Umwana arajya hagati mu hagati. No. Slot in behind him there. Okay. Urabona ura wakurya? Gavin ni cyamuri wa mukinyije undi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie. Wesohoka sha busotse ari umwana ugiye kwinjira. Okay, pal. Swap beds with him. Abizi musore ugiye kwinjira. Ukora uko ushoboye. Umwana yinjira mu kibuga yinjiye mu bahashyi. Babagumi. Pal, there's a moped. Iki cyano uzanye ni Chase. BJ, avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro. Satura mwito. Umwana yinjira ikibuga. Sima bagome ba Faust babara babaye aricyo kibatunze. Kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu agukorera. Urabe baba bari seri umwana aje mu bahashyi babaribwe. Urabe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki. Wa mugabo musaba imwanya ari hano. We umwana nawe mumuhe baro umushyira mu mukino umwana bamuha baro. Gikora kuri baro kimenya mutamotakere ya danje. Yakubwiye ngo bano nabahashyi babagumi. Agarukuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi. Urabe kubita kagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare. Barakurobye man. Urabe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntaga akabonye. Nibara ngavuge ngo umwana ararenza atangiye gutera utuntu tw'utumarinyeri. Tera baro bamutamu ajya mu byondo. Turashize. Urebe umwana biri kumunanira. Kubita amajido bari kumukina sinabyaye. Bano abakorera amafaranga menshi mu nceri. Icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati kingi cyejo kiranjyana mwanya. Kirankira ku gatebe. Bagukumira rero bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba ko kuri no bacengeramo. Mwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho. Yagasani oya mureko mwana ateriye kufura turebe ukuntu atera kufura we. Hano hari umutoza uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka. Bamuhaye kufura zayitere byibura barebe ko ari cyo byatanga. Gukina n'abakinnyi bakuru barenze ugiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano kubera n'ubugodiyo bwa make abayambaye wapi. Nibura ntago yambaye godiyo yaguze muri Hopline Sport. Amusa bye bye subira muri Mexico. Santiago shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa ibintu birekera ababaya. Hari abantu baba ari abaribwa kubitagena byarage byarakaye
byaya nike bari abantu bariwe umwana ibintu bamukoreye bazigura mu kibuga na cya Aimable nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa no kuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze ingagari buriya nizigwa amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari gahubwira ati duhure uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya uraruteguye umwana byanze. My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwayabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago, ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana arazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Katururi. Kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itiki kimujyana mu Bwongereza. Ubundi kintu kigora no kubona amahirwe nkayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakiri. Papa wanjye yagatekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima. Ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye iby'uwo munsi ubundi agapfa. And it's foolish to think otherwise. Nari ikigo gutekereza ko nabi cyamamare muri football. Nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye kuri mu buzima. Ati abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano ahantu abakire bahurira. Mr. Dornhelm. Imfura ziteranira. Niko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari urihe ngo nari ndahe imfura ziteranira. Ubwo ni mu kabari. Speeches, this distraction is not welcome. Turi mu kandi kazi uje kuturangaza. Be here. Iyo unyitaba telefone zanjye sine kuba ndi hano yaje kureba wa mutozo wa Newcastle. Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresha kare twa Santiago Munez. Yicara hano kuri ki umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye. Skill with the ball. Uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye. 1000 miles on my seas. Football. Umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege. Bucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse. Aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa. Hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. We took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu. Took it down. I saw it. Nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Wana murasa neza mumeze neza ndakeka no bafashe neza. The scout. Nyiri umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and cyuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuha ariko ko bamugerageza ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigendana n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi nk'5 6 akirana nabo bakinnyi ukazabona aragarutse katase kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze. Bibaho naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse. She found all my yesterdays. Ndabona uri kureba ejo hahise hanjye. Looking. Ndi kureba. The scrapbook. Ndeba mu bitabo by'umugabo nawe yahoze n'umukinnyi. You were a major league player. Tigeze umbwira ko ari umukinnyi uhambaye mu irushanwa. Well, not for as long as I'd have liked. Ntago nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari. Why? Kubera iki? Got an injury. Narafunitse. Mu ivi. Look at that. Shorts were shorter, hair was longer. Ndabona nari mugufi, imisatsi ari mugufi. Ni year either. Ntago ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8,000,000 ku mwaka. Heroes. Footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. Football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina bari intwari. Aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle. I cannot accept. Ntago nayemera. I'm not giving it to you. Ntago nyiguhaye. Try it on. Yambare gusa ntago nyiguhaye wakikora icyo cyari kize ngo arayigihaye. What's the point? Kuyambara se byamarira iki? Well, you've got a month's trial. Baguhaye ukwezi kwa trial. Yagasona umwana byaramurenze.
byaramurenze umwana wari uzi ko agiye gusubira iwabo muri Amerika. Granny again. Ahubwo hamagara nyogokuru bamubwire ko utakije. Umwana byaramurenze. Ari igihe uhura n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho. Umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi. Byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi bya Emaburi. Bya bikoko. Ni Santiago Muneza. Avuye muri Mexico. Los Angeles niho mvuye. Before this day's done, the one Ire ku munsi urangira. Okay. Mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe. Umwana umufashe. Aya ni amahirwe adasanzwe. Kugukubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi. Ewana urufite impano bwabwo baba bwashize. Icyo gihe waba winaniwe. Rebe utuntu tw'utumarinyera ari kabahashi. Do. Umwana ari kwitozanya na bya bikoko. Filime. Yo. Baye Mabure. Barage. Harya ni bande bandi. Ba Fosite. Abakinnyi benshi rega mba nibuka nama niga yanjye anagura bonema. Bebe, mwana akomeje imyitozo. You like it? Nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba muserereza. Arebye abona ikipe y'abakuru, abona amabastari gusa. Bano bakina muri rizavu, bwabo kipe nyine mu bwa munsi. Kuri byamamare yabonye abastari arumirwa. Abo mu ikipe umunsi umwe nawe ariko apana uyu munsi. Umunsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisanga yaje hano. Thank you. Yaje gutanga umusarani kwa muganga. Bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza. Apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho. Kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza. Hana biramwirirwamo muri kwiyandarika, mu biyoga, mu bitabi, mu maninja. Harangiza ngo ejo nubona gateste hanze uzagatsinda. Yabwira abakinnyi. Urebe. Yeah. It may be a little high. Umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru. Why is that? Kubera iki? Well, because you are so close. Kubera ko wanyegereye. I see. Kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru. Kandi nsanzwe ndi muzima. Oya biri normal. Amaraso yawe ari normal. The club doctor? No, I'm not. Uriwe muganga wa club yacu se. Club ubwo ni wumva club nyine umenye ko ari ikipe. Paperwork. Yeah. Ari ibipapuro ugomba kuzuzaho. I didn't understand. Hari amagambo nari kumva yanditse kuri iki gipapuro. Okay. Like what? Nkayahi. Ni umukobwa. Like N'iri jambo. That's cardiovascular. Ibyo ni cardiovascular. Nibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima. Aga materime nkari yabayazi. Naho binose. Respiratory. Problems with your lungs or bijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero. Umwana ntago yize wibuka yavuye muri Mexico itajya mu bintu byo gukupa kupa no guterura ibintu. Ntago wamurenganye. Ko mwe muri kumva mubizi. Ega mwakandagiye mu ishuri. Mpamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati ruki ntabishya. Yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntago ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntago ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'injoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ye gufata amaraso ni nyinshinge. But you have a tattoo or Ufite tattoo. transfer? Binibiki. Those are the thing. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko. There's only 3 ways to get out of a Hari ghetto. uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi. Ni gereza iyo ufunzwe. In case you have a grandmother who kicks some sense into you. Cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo micumi bugaruke mu rugo. We ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi. Hari urwana rukiri rudo rugashaka kwigira ikirara. Utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga. Do! Takere! Bakinnyi bane no bafite akantu k'ubugome. Ako wa muginga we. Kandi mu myitozo ikisiki. Do! Giye kurwana. Rebe. Mureke mwana uriye. Abakinnyi bakuru batangiye guhotera umwana mu myitozo. Bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki. A month? Bagwaye kwezi. That's not long. Ntabwo bagwaye igihe kinini. 6. Giye bamaye amezi 6 yo kugerageza. Tranmere Rovers before this. They sacked. Ariko mbere nabaga muri Tranmere Rovers. Yeah. How's it going? Bezote. Early days. Baje kurya. It's Gavin Harris. Ni Gavin Harris. They just signed him for £8 million. Yagurishijwe yaguzwe miliyoni 8 z'amayero.
Hugh McGowan's 33 yitwa Hugh McGowan afite imyaka 33 leg and not played for the first. niyo mpamvu ubonaga kuvunarira gufitiye ishyari arashaje wari kugenda ava mu kazi Kid on the block, son. abize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga. Hey. Hey. You know, most players are selfish. Abakinnyi benshi nanjye ndimo Within themselves, they play to their bakina batirekuye neza their weaknesses. kugira ngo batagaragaza intege nke zabo. The great players, the ones that ariko umukinnyi w'umuhanga take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe you're in. yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona. They control the ball doesn't control. Abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntabwo ari bakontorora. Look at this. Reba bino. 2 jackets and a ball. Amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye inaha. Hari ubukonje. Baza muri gym. Umwana hano arakora gym. Aba yimenyereye yirirwaga kugikwa, yirirwa terura, agakora ya myitozo akinira umurenge, bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome. Barakaye. Bigaburira imiryango. Bakeneye amamodoka arenze yanakwica. Binazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ishyiraho ibiro 50 kahita umenya ko uwo muntu nimuhurira mu kibuge mabura zakwica nuko kwica nta mikino hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege. I could show you the town. Ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka. Go clubbing. Tukajya no muri club tukabyina. Women. Tukajya mu nzoga n'abagore. Umve umwana ukiri mu myitozo. Urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo y'abananiye. Ahuye n'undi mukinnyi. How old do you have to be here? None sano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari? 11. Sha imyaka 11 utangira kunywa. Muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba yuje imyaka 21. Hano ni 18. Mu Bwongereza kirara shaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo. Ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3. Ngo utazabimbwa. Oh, listen, Elvis, I'm with the club too, you know. Sasa yabonye cyamara bita Gavin bubaza binjira muri club. We nanjye dukina muri club imwe ntabwo tukuzi. Icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yashinje. Yarebye wona muforomokazi. Nurse Hamilton. Nasi Hamilton. Bonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko. With us? Washa muri club. Oh, hey, it's full of that place. Aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi. We're going to Spyglass. Twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu. Ibyo bintu by'amakarabu ntago tubyemera. Yakoze nanjye nikomeza. Atari kuri botike nicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye. Karabu. Ngo Gisenyi iminsi 3. Spain? I'm from Kaze. I'm from Merseyside. Banywamo. Late. And Merseyside. What are you two doing? Bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi. Umwana atangiye kujya mu yo. Play for Newcastle. Dukinira Newcastle. Baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta babeshya ngo barayikinira. Kandi itarabemerera. Reserves yet. Bano baracyari muri reserve bubaritse. Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. Mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki? Don't become something you're not. Aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari. Kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse. Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. And changes is fine with me. Yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinzi cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka nabamindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye. You have fungus behind your big. We nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye. Cyarahengamye. Arwaye ibimeme. You must see the whole team. Ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not going to ask who has the biggest. Ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi. Who has the small? Ahubwo mbwira ni we mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi ubwo namwe murabyumve. Kuri ya muforomo ngo bose babona bambaye ubusa. Agiye kubavura. Umve. Do. Umyitozo. Mwana afata bara imanuka umutoza areba. Mwana afata bara afite utuntu akora. We pass. Pass baro wacana we. Mwana naga pass amanuka na bara. Pass wacana we. Barayinda bayimwaka. Pass the ball, man. Kuda pass mwana. Hey, Mel. We. Buretse. Munez. Come here. We don't nkubwire. Ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho. Hey, lads, over here. Come on, gather round. We mwese mujye ku ruhande. That's it. Umva. Give me 5 minutes. Memo mai minota 5 yonyine bo baganiriza. Okay. Umva. So, Rero. when I say go, Nivuga ngo genda. I want you to run. Nagira ngo wirukanka uko ushoboye utsinde igitego. Yeah. Yego. Aragenda, wihita atera baro, umutoza.
Come back. imutanga yadatsinze igitego garuka babonye adapasa Again. nanone sore rukanga batera baro bebe iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego aragaruka. What did you learn? Wiziki That you can score from halfway. ko ushobora gutsinda uri kure oya That the ball can travel faster than ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta possible. niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. Not a one Michelle. hano dukina turi ikipe dushyize hamwe The shirt. It's more important than the one on the back. niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Ayo magambo muyumve cyane cyane abakinnyi ati tugomba gupasanya ntabwo dukina ari umuntu umwe ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere uri kumva noneho izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma ati izina ryanditse imbere riruta iriri inyuma. hari umukinnyi wamubonye afite ipompo wa wundi umwanga ipompo yasima kandi yari yarabihishe ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta iriri inyuma. Newcastle United, only 3 games left this season. And Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi sezo. all the riches that goes with turemeze bite dore match yagiye kuba stuff. do How's that possible? bari bakinnye na Chelsea Lampard dore Lampard simuberetse Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer ameze nabi cyane urabe Gavin Harris biranga urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakirabone kuba yakwigaragaza neza. Aye, by a brilliant sense of position. uriya muginga ntazi gukina afite icyo kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. wabona yavunitse iriya ni hangofa babyaraye mu mayuga ariko zika abafana bose bo ku isi ari bamwe. uriya muginga amafaranga twamuguze nta musaruro gutanga wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa kwereka mu tubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. Need is another injury. They've already got several walking out there. Katururi. Big kicks to the far post to the corners. Wait a second, it's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basohoye wa mukinnyi yaguzwe menshi jewe icyamamare muransoye yego musore wa muginga n'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi iyo bari gufana bafite umunwa na barugangura. Katururi kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Only 5 minutes left. Babom Song nabibuka. Though Chelsea still have the upper hand. nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yoboye do igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashyizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. ubu sinzi nimba ikimeze neza gusa icyo gihe yari ikabije. Evening, Mr. Donnell. That's it. harya JJ Okocha we ntiyakiniraga Newcastle nyamaze Katururi happy umwana yaje mu kibuga akomeza kwitoza umutoza aramubona abona umwana afite amavuta umwana ageze hano abona kuri liste ya rizavu yibona mu ikipe ya rizavu bamaze kumwemba bivuze ngo yarenze kweseya yatambutse yarenze isuzuma byaramurenze yagiye muri rizavu ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru ntabwo uri mu basimbura uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba wahituza utabara ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. Uzuru byabaye nagiye mu ikipe ya kabiri yahise aza kumenyesha amakuru wa muforomokazi mwana ukina Newcastle ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda nsinyira hano mana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare autograph soon, you know. bidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? hari ikibazo ufitanye na football? I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. ukwamamara nibyo mfiteho ikibazo.
He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. Would I know him? Aza gusiga njye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of him. Rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. They're nice, uncomplicated guys, and then ubona ari abana beza abakinnyi rich assholes who bidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagata n'imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agare wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yari ari kumubwira ko papa yabutaye musore narubwo ati none utwe ni mama wadutaye. Ntagara abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Uriya mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'abamuforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was that one day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana n'umukatolike. Why didn't tell Grandma? Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino nijoro bazakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe ya reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru 3 gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera kuri yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine. Que tendría que Kamwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ubwo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the 2 strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. Kids are playing football. Nimuze gupanika turi gukina football nisanzwe. Umutoza musore muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi. Musore akura yipompo, pompo iramucika, abakinnyi bahita bayito. Barayikandagira bagenzi batazana baryana liste. Atazana baryana liste. Aimable yisakandagira ipompo ye. Kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye. Wirwarira si mutabanje kwipompa. Katururi. Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle. Bari bahuye na Manchester United ariko zombi ni reserve. Katururi. Bano barari umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye. Mu myitozo ho yarabakonfirimye pe bamugejeje no muri match ya mbere. Niyo match ya mbere ateye umwana afata baro namyuka afite atipompye. Arwaye asima ntago yipompye. Yo. What's wrong? Uriya musore afite ikihe kibazo n'umutoza wo mu ikipe nkuru. Sinzi. Dore guseba. Hano hari abana bari kumyuka koko. Bibisimba. Ukazana imikino ngo nago wipompye ngo ufite agahaha gato. Turore. Mwana arwaye asima. Ntagihaha biranga. Dore abana bamani bagenzi batangira kumukubita inkokora. Nyagasani. Sora fata baro nta stamina. Uriya nawe ni umukiriya we. Kandi yaraye mu bakobwa n'inzoga. Katururi. Umeze neza. Katururi. Biriya tweretse birahagije. Biriya birahagije pe. Bari bamugira iki? Dore undi mwashyi kure itagurukaga zamusimbure. Ubonye siko gahagurukanye. Dore umwirabura waravuye muri Afurika afite ubugome. Yafashe iyo baro ndanayimena. Nta mikino ibihari mu nceri. Abari akazi kinjiza amafaranga menshi. Football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino ibihari. Kuzana umuteto. Nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganye. Nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga. Yo. What's the matter, you hot? Ikibazo cyakomeretse. Been out in the town. Nasohotse umujyi niyo mpamvu mfa kubeshya. Is there something you want to tell me, son? Haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo? Nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo. Okay. Sawa. I don't know, Sandy.
simbizi santi You've got the skill. ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. icyubura ni ukwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'ubwongereza fata itike usubire Los Angeles buriya umukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere wamukubita muri shampiyona y'ubwongereza ukagira ngo ni agapeti k'imyaka 2 ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'ubwongereza shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo La Liga ko bayita Rosie, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe yaje kureba umukobwa. God, Mom, I'm a wreck. Mama, ko nasaga nabi se. Gusura umuforomokazi amusezere. Yamaze kuzinga no gusubira iwabo. Leo turuka Los Angeles yego. Thank you. Ni mama w'umuforomo. No, thank you. I went there when my husband's band was on tour. Wanya kiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha. Riot House in those days. Mama, friends at the week. nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri. Nta mpamvu nyirukansa ariko. Nice to meet you, Santiago. Kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka umuhungu w'umukobwa we Dodo. Love that name. Biga umuhungu ufite izina nakunze. Mama agenda mvira kuri sheri. Yamusanga iyo witwaye neza ubusigaye sasa bagutekera inkoko ninjoro ukarya umushwi do At the physical. Sorry yaje hano I have asthma. Ndwaya sima narakubeshye You told them. Wabibwiye abo mu ikipe Wouldn't have given me a try. Ntago bari kwemera ko njya no kugeragezwa Too late. Wabibwiye se narakererewe They fired me. Banyirukanye Oh, Sam. hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze cyane nje kugusezera banyirukanye Tomorrow. uragiye nzagenda ejo So soon? siniki kikwihutisha Oh, here if I'm not in the team. ntago mbarizwa muri iriya kipe You can find another team. ariko washaka n'indi kipe ntago ari Newcastle gusa It was just dumb to think I could make this. ibi byose nari ikigoryi gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football ntago nakabaye naravuye mu rugo umwana yo My grandma. nyogokuru wanjye ndamutengushye This happens. uzi gusiga mu rugo basezenga ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati umwana wacu uzatwika bakabona ugarutse n'urutwe bumva utanataye isoni zirakwica umwana ari kuvuga ati ubunyogokuru nzamubwira iki yagurishije agasambu aho uno mwana agatike kamugeza mu Bwongereza aturore We hardly know each other. we ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye undi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umusitari kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze uvuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abasitari muri football n'amaninja we sha burya si mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga uwaroza abakinnyi do abasobanuzi abo barenganyije ibyo ba Junior se batunaniye akabandi baritonda n'abasavimbi b'indaya ko njyewe umusore yaraye mu maninja uyu munsi ni ukujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umusitari yaraye mu ndaya uyu we ni icyamamare ahita ashyira agafima abafana batanamumenya kari we waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya ko ari icyamamare we si we cyamamare oya ni weho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo ubushize yakinnye nawe baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza abaza umukinnyi uko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine Leo uri kuryamana n'uriya mugore agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafashe ikintu kumva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Law. Wa muri hafi ya Blake Law
Why? Kubera iki ni taxi? Harris is stuck on the icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture byihutirwa. Yari ifite undi mugenzi. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru. We uri hangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umustari wa football ahabwa serivisi imbere y'undi muturage. That kid from LA, yeah? Wese nabo wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Nari ngiye kuri station kubera iki? Screwed up. Nangije amahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umustari niwe babanje kudepoza ureba barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. Yo Gavin Harris. Hey, Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Ara barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byubahiro byawe. Making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muri amukoze kosa. With him I've played. Twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamara atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko akurenze se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragira ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Kugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara twara biduhishe. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach yaramenye ko ari umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite ipompo yanjye cyangwa mwambaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu ndaya nkuriya mukahita muhura imodoka ye bayo byagize ikibazo ugasanga umuntu kuko ari umustar agiye kuvuga ku mutoza. Umustar aragenda ku mutoza akavuga ari kijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere koze igikorwa cyiza. Do what I can. Ya narindi kugerageza gufasha umwana umutoza nawe yishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari Messi nziza. None kuki watinze muri myitozo? Kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa abantu bafite impano na discipline itari nyinshi. Bikunze kugendana harokokamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa. Do mwana siba mukubise imiti nibamuhaye imiti bakamukoraho rikaka dore umwana utuntu tw'utumanyeri atangiye batangiye kumutega. Rebe Santi bamwita Santi cya Santiago. Rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze urundi ngo ntiwakira indwara utayirasa. Do turama kwaje umwana fira atangira kuziganyegageza. Barikanga. Yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe. Iyi kipe yeshe insinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uridebe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna. Abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana. Umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo. Wenga amaze gukura afite taranituru. Gusa ntiyagira umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna. Umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana. Banderas. Urari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas. Urebe nta mikini hari none bamaze kumwemerera muri reserve bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama. Umwana asigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde. Baje gukina na Middlesbrough. Urebe indi match yarabaye ya reserve. Umwana afite ikintu bita kwa torare n'utuntu. Mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba. Umwana amaze kwisanzura afite defe kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batema n'utundi. Abonye Okay. I can't see her. Bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero ko dufaranga twatangiye kuboneka. Yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso. Dore inza mwinjije. Kana yanjye. Amazing. Inzu ntago isanzwe. Can you believe this? Wabyizera?
A month ago, I ukwezi gushize applied to the city. naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mujyi ngo nsubire iwacu Contract. none uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti How can you afford it though? iyo paritoma so isibona gute ko aribwo bakiguha kontara kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru My friend. suza inshuti yanjye No. biti do I didn't say you could bring women here. kuba tubana sinakwemereye kujya uzana abakobwa iwanjye Sorry, shall I? niwe nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa oya nakinaga uyu nawe abazana abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa waba yarabigize do Take away reba pizza his niggas. reba n'amasiti y'abakobwa Brought his lifestyle. ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pe kare yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye ndamwubaha Professionals. Football is our life. ubu football niyo buzima bwacu niyo buzima bwacu niko kazi ubundi uba ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera nimba akazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri aho hantu nyine ubwo niyo gahunda uba ugomba kuhakura igishoro umwana ati football niyo buzima bwanjye football n'imiziki biriya bibora hari ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga muba mugomba kuyafata neza mwabakinnyi gusa muri mu tubari mu bakobwa aho kugura abonema 7,000 ngo uve muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini The manager already knows this, doesn't say anything. dore wa mu manager uyu nguyu aba ari umukomisiyoneri w'abakinnyi bareba umukinnyi mushakira abo yamamaza mushakira amakipe ari hakurino A minute, love. Yeah. Gav dore Haris Gavin Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. All right, base. Look at you, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite umusaza Santi. Suza Santi It's going good, mate. Prepare for the reserve Saturday. uyu musore ari gukina muri reserve baby bakwereka muri iryo joro barasohotse baza mu tubari barebe wagwan hello meze mute See, you got your contract sorted. kontra yawe se wayihaye ndi Do you mind if I ask actually who handled that for? iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngo ubereye manager wawe cyangwa se umu agent wawe Works in a garage, bro. wowe wayihaye akora mu igaraje uriya ntabwo arenze Yeah, no, he said, no, don't get me wrong. He's, umva ntunyumve he nabi used to be an absolute nawe yahoze ari umukinnyi wa mugabo wamwakiriye about marketability. ariko ibintu bya marketability ntabyo azi bya marketing nta kintu abiziho azi si iki ku byerekeranye na endorsement z'abakinnyi cyangwa gushakira abantu wamamariza benshi za Nike za You a gap ad. akurebera noneho n'utuntu bireba iyo kontra yawe uyimi kandi mbere ntiyashakaga kumuha amahirwe we mubyine nkwicayeho se He's a salsa man. oya uyabyina salisa Thank you. oya urakoze amaninja ntayashaka bano bamaze kubona amafaranga aho birirwa mu maninja baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka baba ari abana abakinnyi benshi uzi ko baba bakiri bato kandi ahemberwa ku gitiyo rigera amafaranga ushobora gusanga nyine amujyanye mu mico mibi asiko njye nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi aya niko baba bameze niko baba bararezwe nabi yii ese njye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigahesha igihugu iki Thiago? Santiago Bro, what's going on? bimeze bite bro murumuna we Ué. Hey, Papa. papa ndi kuvuga na Santiago Contigo. arashaka kuvugisha Reka no estoy. mubwire ko ntahari va ku kigore cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo papa nagashaka kuvugisha ndabyumva No problem, man. nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki hari ukuntu baba batabyumva neza Keep me out, then ship him bagged. bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha umwana asigaye aza muri tizi yambaye utujeze twiza cyane twavuye muri Hopline Sport I just saw the reserve list. bonye list yari zafu ko nibonyeho I didn't even make the bench. mwanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye bite I play where you tell me to play. ni naho mbwiye How you tell me. icyo mbwiye gukora ndagikora ntabwo twagukuye mu ikipe yari zafu What are you talking? ahubwo ntabwo kiri kuri list yari zafu Playing with that lot. ejo London. i Londres ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru mama we ntabwo akiri muri rizavu Santiago Santia utegereje iki mwana faye wa muginga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo avuye muri rizavu
wahita nk'icyiciro cya kabiri cya buri kipe bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle bahita berekeza hehe akenshi ubusanga ari imijyi bagirondere mu Bwongereza afite match kandi mu ikipe y'abakuru abakuru nibavuga abakuru yumva mani yumve muri Manchester United igira reserve rero ntago ari abantu baba bari kuri bench nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru Liverpool are breathing down their neck. agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasaze ngibamereye nabi cyane Look to the Newcastle yinjiye mu kibuga injury problems. abakinnyi bafite imvune Substitutes Santiago Munez is basimbura ndi kubona mwitwa Santiago Munez Yes, and dore wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean park in Los Angeles by Glenn Ford. Glenn Ford ngo numwana yikuriye muri he's been turning some muri Los Angeles performances in the reserves. mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve ko yakinaga barakwereka no muri Amerika dore tubari no mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hope Rain Sport twagiye gufana amakipe yacu barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari nagira ngo ure filime wa mukobwa bakundana arebye amasaha y'umupira arageze reka njye kureba shari wanje uyu munsi hari match abakobwa nawe urabazi y'abagabo babo bakina football muyango se hari match ya mucika A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Rebe filime bahuye na Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe myuka bari bariho. Rebe mwana fata baro ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa kubita pass ari subiza pass urebe do biranga hanze muzageze hanabona match iri kuba yari kwishansi wa mupapa ugivuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa ageze mu kabari Elias yakipe u Rwanda rwanjye rwambwiye ngo rugiye gukinamo we urebe teri shoti nkokora kinnyi bamukubise inkokora itara bararimena Elias ni rouge we nano umutuku arbitre kadasifa Munez coach isamagara Munez going on injira mu kibuga dore ubwoba ngo buramwica the circumstances. I don't think he's got much choice and it is now quite a day. umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga katururi aya namahirwe Munez yarinjiye izina rye bararikamera iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye sheri wanje agiye mu kibuga Munez uriya nindi dore muze uriya ni umwana wanje umve baramureba uriya ni umwana wanje di Papa Santiago natsinda turakugurira inzoga muze nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri ati muze ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe papa utaramugiriye icyizere umwana yinjiye mu kibuga katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga uyu mwana ntansebye ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari b'ibisimba b'ibikoko bana kwica nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo nyagasani dore umwana utuntu tw'utumanye umwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina penaliti iriya ni penaliti we umwana wanjye bimuvuna muduhe penaliti yacu dore muzi ukuntu atangiye gufana umwana we yewana umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo uriya mwana karenze penaliti bahise bayikubita icyamamare penaliti bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi mwita Harris Gavin umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu beraguzwe amafaranga aruta y'abandi baba barusha imana bamukubise penaliti bari uyitera rebe filime we nimwe Sanseniki gasani muzedore ingarafana bikamurenga ikipe y'umwana wanjye iratsinze abantu byarabarenze umusore niwe uhesheje ikipe insinzi yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega muzeba guha icyo kunywa guhera uyu munsi wana niwe wabyaye ubundi muzedore ibyishimo ngo biramurenga utaremera ngo umwana avuga ati naragendesheje ntago nabyaye atangiye kunywa iz'ubuntu yaca ahantu bakamwubaha turore niko bigenda
hari igihe umubyeyi aguca intege zo gukora ikintu uburyo noneho wamara kugikora neza yagera ahantu akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye we uriya wamubyara kiriya cyamamare mwana yaje hano tururi coach iriya penalty bayitsinda watekereje iki The goal? Notice the other two players in a better position. Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakiri kucyo utabapashe umutoza we ntago areba ngo mwatsinze areba nandi makosa yabereyemo urabizi ikipe nawe uyitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori hano makipe bayinjije amafaranga menshi dore ngaha habereye ikirori mani wakinnye neza abantu bose babibonye yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago felicitation wakinnye neza sha yakubitanye na David Beckham. My whole family are mad. Family yanjye yose ifana Real Madrid na nyogokuru wanjye gukunda David Beckham. You'll be there one day. Nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu. Ni David Beckham yagasani. Mwana yikanga batangiye guhura n'abastari nka Beckham akabona baramuzi. Gaza hano kuri. Gavise uzi umuntu muyana uzi cyamare muyana cyo agiye kuvuga ngo wenda. Na Beckham abona Zizou Zinedine Zidane. Abona Raúl González yikangamo yagasani biramurenga. Urukuri iki kumwe n'uyu muntu. Listen del coche. Ukari ufite imodoka ne mu marifti. Abana umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba. Ubona abastari bo kurundi rwego. Twebwe turagiye mukomeze mugira ibihe byiza. Zidane ayitacaho Raúl González acaho. Baby. Over shooting a commercial. Mucho dinero. Bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity. Bakorera amafaranga menshi cyane. Wumvishe ko babatinya ariko. Uyu umujyi wanjye mwana. Ngene mwere kandi tujya kurira show. Umusore bahita muzamukana hano. Kagiye kurya show. Atangiye kujya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye. Nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocket mbwira ngo Rocket nundi subuko ko hati bizaza. Kandi noneho irindi banga nabibira. Umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky Urwo rwego nabigejeje ngo baramujyana mu maninja dore ngo baramujyana mu ndaya abakinnyi nawe urabazi tangira no kumufotora ari mu maninja umwana muto umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose ubona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo yaje kugana n'umugore Gavin think I have one. Jenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana. I really like. Numva ko nakunze. Uwo mukobwa n'umunyamahirwe. Uyu mugore Gavin ibonye umusore b'abakobwa yisaba bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande. Wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye. Ni mu birori nk'ibi. Ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya. Those models, footballers. Abari kumwe n'abamodo abaki. Listen, don't tell him I've gone. Ntumubwire ko nagiye. Uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago umeze nk'abandi bakinnyi kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe There's nothing to explain, sir. Nta kintu nagusobanurira muyobozi People falling. Ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo You're an ambassador for this club. aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu ikipe ikinamo abasinzi There are two Newcastle players. Kigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi ntago nabakubwira You want to ntago uri bambwira mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu Burayi ntago nabakubwira ngo ndi ubavuga Boss, hey. Yes, ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta ashaka kugusobanurira ibyira foto abonye mu kinyamakuru You haven't seen it? ntago bibonye Showed it to nayimweretse mu kinyamakuru Party that. nabonye kira Does his tits do? ari amabere yaraye yabara abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we About it, okay? I'm busy. Ndahuze Your friend Jamie while you're here. genduremo inshuti yawe Jamie mu cyumba cya examen muri B jewe ndeka naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri Hey we Santi dore wa mugenzi we bazanye What happened, man? batangiranye baziranye nawe In a reserve game. twari turi mu myitozo ya reserve game Let me here for an MRI scan. ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI
dore ifu ukuntu byabaye nyagasani. When it happened, wabonye bakinnyi muri kureba ino filime ukubitana n'imvune kariyeri yawe. I reckon I might have to skip them salsa lessons. Sinzi ko amasomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyize. Katurure ivi barihindukije kibuga habamo imvune murabizi. Nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGS ariko igihe ntahana kavune cyangwa iyo ntavunitse navurinye nka batanu. I don't know what. Ga element ncaho nkandagira ndibata. Just tell me, can he play again? Bwira urabona azongera gukina. Not if he wants to walk, no. Ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina. Ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose kabirarangiye. Hey. Yaratashye. And thanks for covering for me. Manu wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye. We're even, okay? I don't know you no more. Utaha ntago nzongera kuguyishira. Niwe wari mujyanye mu biro. Okay. Basigaye babana mu nzu. You have your life, man. Manu uri kwangiza ubuzima bwawe. Christina. Uriya mukobwa witwa Christina ni kwa mubuze. Why? Because she can stand your ass with friends. Ntago azakomeza kwihangana zira nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa. Bruno sold it. Ya mafoto bruto yadufotoye yayagurishije. Hari no kuvuga ngo hanze abantu baba freelance abafotora amafoto. Ku buryo itagenda nk'ifoto yafotoye abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murama ngahe ikinyamakuru kigacuruza. Ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto. Jamie, and it can happen to any of us just like that. Ibyabaye kuri musore wavunitse natwe byatubaho. Tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika. Niko bigenda kandi koko. Nta kintu gihoraho. Niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko anytime ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje. Nta n'ikintu kizima wakuyemo. Ibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye. Ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika. Tuvera tugaruke ku ishansi ye. Nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo. Iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa. Papa ari he ariko uyu ni wa murumuna. Sorry. Erebye bona hano. Tengo hambre, vamos. Aquí a la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go. Papa, ngwino tugende wana. Dad. Muze bavuga ngo eri gukora matiyo. Gafunga matiyo. Muze hari hasi. Muze hari hasi. Wake up, Dad. Dad. Papa kanguka. Nyagasani. Muze yapfuye ari gukora matiyo yari n'umuporomberi. Sorry baramugaye. I meant to come over and explain about that thing. Ndashaka kuzangusobanura ibyo wabonye mu kinyamakuru nagari. Hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. Telephone your grandmother. Gendo hamagara nyogokuru wawe muvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bava. Urayabaye iki? Papa we. Heart attack, man. Yafashwe n'umutima. It's gonna be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabaje kureba wagwana. Tururi. Ngo champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Mwana afata itike y'indege aje muri Amerika. There you go. Brilliant. Thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Kwaganira. Mutoze. Yego. Listen, I was the other bloke in that picture. Ni njye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Umva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts, but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore.
sibyo How old? harya ufite imyaka ingahe 28. 28 29, I think. ari 29 Yeah. harabura gato The young players should be abakinnyi bato for an example. mwagakwiye kubaha urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mubarusha n'imyaka sibyo yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga I hear what you're saying, boss. ibyo uvuga ndabyumva boss And kandi you're not the first person to say nta it. nubwo ari we muntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye ejo ambwira ati tubisiriye dukora akazi uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama umutoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva ati abana baza b'abafana bafatiraho icyitegererezo bamukwiye kubabera urugero rwiza yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga ibyo umwana aba avuga ati uriya muntu ni intwari koko ndamufana n'uwa fureshi umwana yicaye ku kibuga buriya nanjye mugasobanuye mbaho urugero rwiza no hanze y'agasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza ndi ndakemwa mu mico no mu myifatire umwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere bamucora barabasiga icyo gipira uze wana apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga umwana yicaye ku kibuga cy'indege ariko byibuka byose aruwaje nyakubahwa abantu bari kwinjira mu ndege ya boarding now umusore iby'indege ugira ngo ntiyabiritse akagaruka byo kujya gushyingura sarabiritse aragarutse ubundi papa ntiyakundaga football. What are you doing here? Why aren't you on the plane? utafashe indege I'm sitting in the airport yicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga ni byibura ubu mfite urwitwazo rutajya kumushyingura And everybody else, why things didn't work out. ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona I had to come home. ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urwo urwitwazo. Know why I need an nari excuse? nkeneye urwitwazo No. ntago nyizi That's the way my father made kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo self-belief. papa wanjye yatumye ntiyizera To have papa wanjye yatumye bingora kugira aspiration. ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho ndakumva You don't need an excuse. musingi ikintu urwitwazo rwatuma ntakina football cyangwa natera imbere So no can tell me I'm not good enough. umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho untoza weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko ntashoboye And even then, kandi nawe ushobora kubimbwira I may not agree with you. nawe ubwawe ntitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera buriya we mu gihe wumva ko ushoboye ntazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye. You're right, Santiago wakoze neza kutaza. There's no point in coming back. Nubundi nta mpamvu yatuma ugaruka utarangije shampiyona ntabwo uje kumuzura. Ushobora ukirinya umukino umwe muri shampiyona harabura imikino ibiri ntuyise ufatirana ayo mahirwe gukomeza ukina iyo mikino ngusubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye. Ibyo byose urabireba. Yana yanze kujya gushyingura se nubundi da papa se. So how are you feeling? Gusa none babyeyi bazaho umwana yumva kutaza gushyingura ntacyo bimubwiye cyane. Amenya ko utabaye umubyeyi mwiza. Umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi. You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? Ari amafoto yose sohereje mu rugo. I don't know where home is anymore. Ubu sinzi mu rugo ni hehe. Yeah, you do. Mu rugo iwawe mpakubwire. It's green. Iwanyu. Got a goalpost at each end. Ni mu kibuga cy'icyatsi hari utsindira ibitego. Hara ni iwanyu. Bura nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio. Kugira uzambona imihanda. Mbanje kwiba. Mbanje ku kandi gategura. Mwana yabwiye umuhungu atamafoto uhirizaga iwanyu. Umuhungu yaramubaje ati babajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina. Ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina. Mwana nicyo kimubabaje. Ati papa wampingaga kuko apfuye atabonye aho mbera kaga. Kumbe papa yari yarahabonye habera kaga. Ari mu kibuga. Monez. How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. But when I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfa. Thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface sacred. Hano hantu habahera mu gihe match itaraba. It's
just wanted to see what it felt like ndashaka kumva uko bimera to be on this pitch. iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor agerageza nayo kuvuga icyesipanyoro umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko atarazakina ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhati. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Ntabwo nigeze ngushidikanya. Sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubundi abakinnyi bagendamo. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru ngo dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukwiyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu. Dore kuri stade haba hamenye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danger. Agaho kaba kawuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. To win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe. Bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukahatase ko ibintu bari kuvuga nari kubibona. Yeah. Glenn, he's single then. Aje wenyine. Nta mugore ufite. Ni mama wa muforomokazi. Bana baje hano. Iyi ni derby ya hatari. Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumva. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite ikipe duhuye nayo icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg katururi. Yeah. Mwana yinjira mu kibuga. Abanjemo muri babandi 11 bintoranywa aribuka kuri karere A1. Ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira uvuga ati zamvune zo kuri karere yanjye. Nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko. Umuntu turi buhurira kuri baro. Ni hadapfa igisambo harapfura nyirurugo. Mwana yinjira nyishaza. Bone ko nabanje kwibuka kare. Dore mombebe babanjemo. Mama dore mombebe. Bona abakobwa. None iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo. Hanze y'ikibuga bari guca ibintu. Usure geze muri stade ari abafana barimo abona birarenze. Choosing to start with young Santiago Muñez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Muñez Santiago. Dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match. Hamwe bibera yari imanukiye. Ewana match nanjye ndayirebera mu mbari. Jya numva ngo abantu bose niho bazirebera. Yaje mbari kureba match. Yo, urebe filime. Do. Dore Gerard, wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo. Nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa. Hari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard isi baramuzi we. Do. Alan Shearer. Urabe. Prove it. Physical down there now. Urabe. You can feel the determination. Both teams really. Uburyo batangiye birasa nkaho abantu bana bagaragaza icyizere cy'umukino. Pick up for you, Gordon. Can I tell me I'm rushed off me? Umva ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege. Ewana umugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye. Abanyonzi niyonka. Ibyo kimwe biba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya niyonka ibintu byose byahagara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky. Urasi wa mwuzukuru wanje ukecuru niwe mutigeye itike y'indege.
nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye dore pase dore abantu ukuntu bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi dore musore Gavin abatama igitego Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza. And what a way to answer. Katururi ati umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititseho ni Axel Rugangura abaruvuyanga bose nagatebo kamwe abarugaje bafite umunwa hari bavuga tumwana asubije bamukiritigaga bavuga ngo bamuguza y'ubusa aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa. Referee has given the foul. Hari abatanze kufura. Free kick to Liverpool. Liverpool bayihaye kufura. They've taken it quickly. Baro bayimanukanye faster. Katurore dore gatakere ka Newcastle. Iriya ni koroneri. Kona. Kubitaga koroneri. Free header. Gerard ahita batama igitego 1-1. Cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga kandi Newcastle bayishyuye igitego barayishyuye kandi uyu mukino ni ugomba kubagumisha muri champion cyangwa bakavamo. Rebe filime bana manukana baro Liverpool lead 2-1. They conceded 2 goals in quick succession without. Katururi. That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze. Yes ibitego barabyishyura gute. Katururi. Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo. Niko njya numva abasinzi bavuga. Rebe. That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka. Binaba yarakoreye. Agakipe ko mu Butaliyani musore arabamanukanye wa mwana mutoya twabwira afite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana amanukana baro dore utumanye dore amacen pasa ariko wamugenga we mwana amanuka dore utumanye we pasa wa kigoryi bamutoje gupasa garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2 kuri 2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganire y'iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko hari ibisambo byinshi babishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Hasigaye iminota 3 gusa. Running out of time. Match kabirangiye. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We je. Kureba kwisa. Bebe. Kubita baro hano umwana. Zamuka shiri zamuka. Umwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Nyirakurarareba. Urebe filime. Umwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gavin. Irani kufura we. Iriya kufura ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine ya nyayo Newcastle yabisigaranye. Bebe, bamuha baro ni utera makufura yose. Haris Gavin. We Santiago ngene mubwire. Iyi santere yikufura yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire katwizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime. Hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye. Yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on. Sheri ntusebye. Kira tugire.
hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye Mana afasha umwana wanjye we ni nyirakuru umujyi wose abafana urabizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ahita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo match irangire kufura yayiteretsemo isi yose imureba irakurabona koko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana itiki mujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya niba ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we n'umukecuru ibeshya uzi ko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano bakina na Fulham papa we yarebye match kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we muze yigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katurore match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we bazi ukuntu akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wavayo niwe wamuzanye niwe wamugiriye icyizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kuvugisha bamuha telefone yego Santiago ni nyirakuru umukino twari turi kuwureba jye na murumuna wawe Julio umukobwa wa Gureni yatuzanye umwana wanjye ukina neza hari ikindi kintu ushaka kukubwira cyerekeranye na papa wawe Glenn You know when I played against Fulham? uzi dukina na Fulham My dad saw the game. papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina n'ubu tuvugana wabona papa wawe mu ijoro ahari ari kukureba uri gukina ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe yishimye Santi dore sheri yo umusore yarishimye umva ko sheri fata kabiza ubundi ni nawe mugabo bariya bandi narababeshyaga yo umusore yarabikoze none handi umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wazamvune anabazibishije nanone ba bantu bavugaga ngo ntibishoboka Imana bamugisha ndabakunda cyane ciao mwibuka ukeneye kwamaza magara 0785568331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Roki cyangwa twandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguha ibibanza bimeze neza cyane mwibuke kugura bonema 056 iyo kode wishyura yanditseho Kimomo ciao ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho ubu yageze ku isoko ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura hamagara 07884411 cyangwa usure website www.avocare.rawa nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana